Šta sad? Može. Ja ujutru sam 6 sati, otišla da pišam. Kad vidim na vašće vode, august mjesec, kiša nije padala i zrati septička jama. Zove Kikindu, imate pravo doći. Nema i danas, zove sutra, nema sutra. Zove mjesec dana, nemaju. A bogo dođite mi to svi. Uzmem drveni krst, napravim krst i napišem. Skočio sam u septičku jamu, zbog kikinskih pedera, kuri, mordera, jajala i lisumura i popao se na tavan. Pola sata dolaze 3 kamiona iz Kikinda da vade čovjeka iz septičke jame. Kad su pola ispraznili, sve rukama trpali govno i kanci stavljali. Kad su ispraznili septičku jamu, vide nema šta, iđe čovjek. Kad vam ja progovara sa tamo, ne bi vam sve mrtvo i živo. Tako sam ja opovetio kikinske pedere, kurve, modere, jajare i lisimure. Zbogom Kikindola, kurac ste nabili. Doznam, Stefan, doznam. Sve,